This is Mathuleni Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Sibingelele wonke amagumbi amane womhlaba. Igama nguThulani kaNkani. Siyalamukela kuMathuleni Broadcasting Corporation. Namhlanje ke sihamba ngonyawo oludala. Sibone kathi manje mase somileke sona sichuka kanjani. Sililethela ithimba lesichukwa somile. Sazi ukuthi amasiko maningi esintwini. Kodwa ke namhlanje bemfisa ukuthi sike sixoxe ngesiko lokushadisa nokushadiselana elesintu. Sizwe ukuthi kanti leli siko lalihamba kanjani noma lihamba kanjani kulabo abasalenza lelo siko. Baba Thobela, wena ngokwazi kwakho uma kukhulunywa ngaleli siko lokushadisa nokushadiselana elesintu liqala kuphi lize liyegcina? Right, into eyenzakalayo ukuthi intombi ingathola ijaha iyakwazi ukuthi itshele babakazi ngalokhuza angiye kudade wethu ngokombuzo ofanayo ukushada nokushadiselana kwesintu bekumi kanjani emandulo nakulabo abasaliphethe isiko kumi kanjani namanje. Ngiyabonga. Bengisasekutheni khona izigaba lezi umuntu omncane ongakaze ehambe le ndima ukubalulekile ukuthi abeyazi futhi ayilahlazo iyamkhulisa umuntu. Uyabona umfana wayethi maye siyabuzwa ngumalume embuzo ukuthi ukhethe kuphi, ukhethe abantwana abangakanani, aphendula umbuzo ofanele approve engathi mina mhlambe umalume kumele umjabulise kusenzela ukuthi kusasa umfana angayenze amaphutha. Bese kuhamba ke kufike kuthini ke laba abantu makuzafike kuthini sokuyenziwa iqhubutshekelo phambili kokuthi sokumele kuhlanganiswe laba bantu kuzosuka umalume yena eqale yotshela uSibale okunguyena uyise wale ndoda emhlale naye phansi ethi hey baba Sibale lapha umfana kukhanya usekhulile sebone intombi endaweni ethize ubesecela naye ukuthi limnikezeni imvumo athi ukukhula naye asilethele umakoti egumeni. Sizothanda ukuthi sikunanzelele futhi khona ukuthi umakoti ubengathi mayethathwa athathelwe yena umfana uyabe engazithatheli yena uthi maye ikhombisa intombi ethi entombini sibanibani ngisacelwe ungiqome ntombi uyongivusela amagceke abo babamkhulu okungangokuthi akayizakhela umuzi wakhe uyokwakha umuzi waboyise eyokhulisa igama loboyise omkhulu. Ingakho maso kusiyofika lapho kuhlanganwa khona kuyoqhutshelwa labo abantu okuthiwa ngabakhonge noma lezi zazi zaseMpumalanga kodwa thina ngolimi lwakithi phela. So maso kufike lapho ke Nkosi yami kube sokusiba ukuthi lo buzayo bazoyamkelwa egumeni egedini lomuzi kodwa kuzoba nokukhuleka okuthize okusho ukuthi umuntu othunyiweyo uzafika akhuleke egedini asho ukuthi naso ngosibanibani size ngesihlobo esihle noma sinembali esesiyibonile emzini wenu sizocela ubuhlobo obuhle bese ukuthi mangabe ubaba walapha ekhaya uyabavumela abavumele bangene kube khona izinto ezithile eziqala ziyenziwe mhlawumbe imali noma inkukhu noma inkomo noma imbuzi yokuthi hayi before sikhulume angeke phela niphonge uqhamuka la ekhaya kuzomela kube khona ukuvula umlomo
noma ukungena egedini kube zoba nenhlawulo ethile ukuthi lizofika la lizosidisturba sinento zethu zokwenza sizodinga ukuthi lisinikeze okungaka bese beningena-ke ekungeneni kwabo kuhlaleni phansi ungakavula umlomo ukhishwe leyo nto futhi ukuthi angeke sikhulume nani singanazi sizocela ukuthi kube yinto engaka futhi ukuze siqhaqhe amazinyo wethu okubizwa kuthiwa inqaqa amazinyo isivula mlomo. Ngiyezwakala baba uNkala ngithi? Yebo yezwakala kakhulu. Right, lapho-ke indima edlalwa ngabantu bakebo kanijaha ekhuluma esefike ekugcekeni lakibo kentombi bese kuthiwa-ke ubabazala ebesethi njengoba lifike lapha lize ngani sebekhuluma udaba la ukuthi hayi sizocela imbali esiyibone egcekeni lakwakho noma-ke sizocela ukwakho ubuhlobo obuhle bese kuthiwa hhayi-ke lo muntu enize ngaye niyamazi na bese kuletha intombi zonke mhlawumbe leso sikhathi kuyabe u-anti esekwenzile ukuthi noba abala ekhaya baqoqa intombi zonke netshonaza nabantwana bakomalume bagcwala igceke leyo mhlawumbe fuke tholufa kuthiwa khethani wena ijaha lobe liseliphandle wena umkhwenyana wakhona khethani wena mali ngamazi lingaphenduka ligoqa izandla kungekho lutho olukhona noma ligcine lisidla kuphela nje ukudla ngoba phela selingabantu bemzini-ke lingaba ngobruru kodwa-ke lingaba lenhlanhla-ke likhethe naye intombi ibe isivuma ukuthi yebo ngiyabazi baba laba bantu okay sebexoshwa-ke la mantombazana phumani-ke phandle sokusala kukhulunywa-ke ukuthi hhayi-ke sizocela ukuthi njengoba senifikile la ekhaya sizocela ukuthi-ke imbali yenu le ukuze niyithole sizocela-ke ilobolo elingaka kodwa kuqalwa ngelobolo kuyoqalwa ngenkomo kamama eyiyona eqalayo ukukhishwa ngizama ukukhuluma nje i-progress in brief ukuqhutshwa kwendlela yakhona kuzofika ekugcineni ingakhishwa le nkomo kamama bese kubizwa-ke izibizo noma kuyeqala kubizwe ake sithi thina ubaba ubuzwa yilabo abafikileyo abakhwenyana ukuthi sicela ukuzwa ukuthi ubaba wala ekhaya udlele esitsheni esingakanani okungangokuthi ufuna ukwazi ukuthi ubaba yena ukuze aba-athende labantu sitsha sakhe mgodla wakhe indlala yakhe engakanani kodwa-ke i-pride yakho wena njengoba abantu uyabona uthola umqele kanti i-pride yakho leyo-ke kufanele uma sizoyethula le pride kumele kube nentengo ethize esimele siyikhiphe ebese ushiwo ukuthi hhayi-ke ngokungaka sokuya-ke ngalokho ukuthi hhayi sokukhishwa-ke inkomo kamama sokushiwo ukuthi imalobolo intombi yethu njengoba niyibone inhle kangaka siyondle kahle kakhulu intombi zala ekhaya ziphuma ngenkomo ezingu-8 kwakungabizwa ngemali ngisho kusele emandulo akuzange kwabizwa ilobolo ngemali umnumzana umfazi ubuhle bendoda zinkomo zayo angazi ngiyazwakala ingani unqamuka kancane. Okay, yeah. Khuluma ke. Ingakho kwakuthiwa ubuhle bendoda zinkomo zayo kwakubizwa ngezifuyo. Kwakungabizwa ngemali lento esiyenzeka njengamanje. Kuzoze kufike egcineni mazokuqediwe konke zakhishwa zonke noma sokusele mhlawumbe ezimbili ezintathu. Kuzothi ke ucelwe ke ukuthi ayisesicela umakoti wethu ukuba naqhutshwa lethu ekhaya uzoyenza umsebenzi wonke uphushe kube khona ukukhishwa kukamakoti kulesiko la kulelo guma la engicaza ukuthi isiko la konkala mangabe sizothatha konkala unkala ngoyaziyo ukuthi intombi zala ekhaya zikhishwa ngayiphi indlela uma ngabe ziyokhishwa lesibayeni kuzobe sekukhulume nabo khokho babo ukuthi lo muntu sesimkhiphe emganwini yala ekhaya kasela umgano wala ekhaya asaphakulelwa sephuma la ekhaya sesiya kwakho umuzi wakhe endaweni engaka hambani naye kanjalo fika kubo kamkhwenyana mayefika kwamkhwenyana konke aze afike endimeni ukuthelwa ngenyongo okushiwo ukuthiwa ukucola umakoti uma kusenzwa Mtawini ba uma ungagcwalisa kulokho sokukhulunywa nguThobela kuthi ekugcwaliseni kwakho khona lapho ubuye ukhulume ngenkomo kamama ukuthi inkomo enjani ke lena ikhishwa makutheni kubuye futhi
inyongo usho ukuthi iyini inyongo iyabe isebenzani. Siyabonga. Siyabonga. Hey, hayi sesithuka somile impela. Sithuka somile impela mase kunje ngoba lezi zinto ozibalisayo sokuyimvela kancane ukuthi uzibone zisenzeka thina eGoli lapha ngoba abantu sebayashadela emafletini shone kudliwa KFC. Hey, sokwaba nzima nje ukuthi izinto lezi sizibone zisenzeka, kodwa ke njengomuntu othanda ukudinga ulwazi cwaningisisa khona okuncane engathi ukuthi ngikufundile njalo ngizokuchasisa nami bese sigcwaliselana silekelelane ke nabuza kwethu lapha. Ngiyathanda kakhulu indlela uThobela Island engakhona from kusukela nje ekomeni kwejaha. Uzakhumbula ukuthi intombi emuva le ngesikhathi ngingathi zaziqoma ijaha lali lento elalinikeza ini intombi into engabe kuthiwa kwaze kwaphuma iloko njeni ingoma leyana ehlatshelwa kuma concert esithi aye cici ngelami ngalithatha entombini. Kwakusiba nokutshintshwana kwezinto khona phana, ujaha thatha icici untombazana mebhathathe ijacket. KwaZulu ngapha kunezinto ezifana lezika Fifi lezi nakithi zikhona okuthiwa uchu. Kuthiwa intombi yayo ayichoma uchu, into ezinjalo. Kunengoma engiyithandayo nizoyidinga laphana ku-album kaBhekumuzi Luthuli ethi Impatha. Lapho wayekhala khona ukuthi bayamnyundela kubonakala sechoma uchu intombi ethizeni, intombi yasokhukho. So uhambo lwana lwehambo lizwe lefika khona phana ekukhutshweni kwenkomo kamama lena oyikhuluma ngayo, kuyinkomo eqondana nokubonga kakhulu ukuthi uye wakhulisa intokazi ngenhlonipho, ibonisa ukuthi ngoba wona suze wathatha isinqumo sokuthi lo muntu uyamthatha uyamgana umenza umakoti, inhlonipho yonke uyisa esandleni esesakhulisa ke lo mntwana lona osumthatha wena kulezi izandla namhlanje usiyamenza umakoti ngale ngakini nkosibanda. So kuyinkomo ebaluleke kakhulu eqondana nje nokuthi umuzi lo uhloniphile ngezigaba zonke, ngoba uzonanzelela ukuthi ilobolo linje nje liye mhlawumbe uthola ukuthi umnumzana ubize ezani ngani inkomo, kodwa ke uthola ukuthi amandla ami mancane awekho makhulu ukuthi nganelisa ukuthi ngizikhuphe zonke ngesikhathi esifanayo. Kodwa ke kube sokuqhakathekiswa kakhulu ukuthi nanxa kuthiwa ngiswele nje mangingasweli ekabani ekamama eyokubonga njalo kumele ukuthi isale izoyandisa lapha ekhaya, okuyiyona evusa ubuhlobo futhi evumayo ukuthi lo muntu nje ongumama usengumama nakimi ngingumkhwenyana, abuye futhi ungumama nakubani nakumakoti lona engimthathayo. So inyokumkhulula kahle kahle leya nkomo leyana kamama umakoti ngakuba ukuthi hayi siyamkhulula akahambe oyakha ubuhlobo obuhle lapha bheke khona. Njalo eyisibonelo sokuthi kumbe isiqiniseko sokuthi lapha yakhona uzophatheka ngayiphi indlela, umntanethu uzophatheka kakuhle, uyolamba uyosutha, indoda mayihle kukhipha nje leyo nkomo kusuke kungasela qiniseko sokuthi umntana lapha yakhona uzophathwa ngendlela enhle na. Uye wathi mina wathinta indaba ukuthi ma inkomo lesiphumile umakoti esefika ngale sicolwa phezu kwamagama kaThobela oqhamuke sephezu kwawo, bengimuzwa impela ukuthi uyakhona lapha yana endabeni yokucola. Wasuthinta indaba yenyongo. Hey, indaba enzima kakhulu lena, ehleli ihlupha njalo nje lapha kusithuka somile. Inyongo ihlanganisa umakoti umalukazana nakwabo zala, iyamamukela ekhaya lapha, imhlanganisa kuphela, ayimhlanganisi kuphela nomkakhe kodwa imhlanganisa nezidalwa okuyizona eziholele leli jaha ukuthi lize lihambe liyobona intombi lena endaweni ethile. Uzokhumbula ukuthi laphana uzakwethu belokhu bethinta indaba yokuthi
ijaha lizithathele unkosikazi, ijaha lizithathele unkosikazi kodwa lithathela obani, lithathela abakubo lizovusa umuzi kabani, umuzi kababa. Mina mangisakho umuzi ngakhela ubaba, mina wami umuzi ngizowakhelwa umntanami, indodana yami, ngendlela isiko elisho ngakhona. So ngakho ke uzothola ukuthi umakoti ma konke kwenziwe ngendlela bathanda nabo abadala, ngoba babebuzwa emuva ukuthi hey ngale uzokuthiwa ngala bayimbathi ingubo akasimdinga umuntu olaphayana. Kuhle nje into yakhona kwesikhathi ugcina ungathathanga impela obabakazi beyiphazamisile into yakhona, kodwa ingahamba izifika esigabeni sokuthi uyayamnukelwa lapha ekhaya, usho ukuthi uthandiwe, ubuhlobo sobusakhiwa. So uyabikwa wena emsamo. Umsamo yikho lapho esikholelwa khona ukuthi thina ngesingisi kuthiwa yi-altar, sikholelwa ukuthi abantu bakini bonke abayibona elibavusela umndeni bahlangana laphayana bethi gwaqa. Umakoti bayamamukela, bazoyandisa i-cabinet, uma ngayitsho njalo ngesingisi, uzoba part of i-cabinet, naye efika thatha iposition yakhe lapha ekhaya. So ufika yenza umsebenzi wokuba ngumalukazana, aphinde abe umsebenzi wokuba ngumama, ukuthi seyengamela ikhaya igoma sekungelakho, sekwazi ukuthi alifukamele. So inyongo leyana iyona emngenisa khona phana phakathi ekhaya. Uzonanzelela ukuthi inyongo le akumane nje kuthatha imbuzi ihlinzwe bese kuthatha inyongo sithelwa phezulu kwakhe. Kulamagama akhulunywayo phezulu kwaleso sifuyo leso, ukukholela ukuthi isifuyo si-significance yani kamnumzana walapha ekhaya. Uzonanzela futhi nenyama yakhona ayimani ithathwe, inyongo yakhona ayimani ithathwe nje esibayeni iqeda ukuhlinzwa kuthiwa makoti buya lapha sesikuthela. Iyathathwa iyodlaliswa ngaphi, emsamu endlini ngale, endlini yezalukazi, okusignifya futhi ini, omama. So lo muntu usevunywe esipayeni ngapha, sephinde wavunywa la ngapha kubogogo. So uphiwa zonke intambo ngaleyo ndlela. Ngokwenze njalo mase bemamukele, uzomuzwa lo makoti ngelilanga evuka ekuseni ethi ngiphupha ikhehle sona 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 so lisithi kanje 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 kimi, into engakazi iphutshwe ngumntwana abo lo oyindoda. Kumbe athi mphupha isalukazi sona sona so sithi kanje lakini sithi kanje kimi. Uthola ukuthi leso salukazi ngesakulelo guma esahamba kudala, kumbe lelo khehla ngelako lelo guma elahamba kudala, cause selimvumile umakoti walapha ekhaya. Le ndlela zonke zizovuleka phambili, siya phambili. Funa umkhwenyana uyake ephuma endleleni ezama ukwenza izinto ezingacacile, bayabuya bona bembonise. Ethi mayezama ukuthi uyale bona bayambonisa. So uzigcina yena esekwazi ukuthi aziqoqe yena eseyedwa, umkhwenyana avuma ukuthi hayi umakoti ukhona impela ngwalapha ekhaya. So inyongo ke amandla ayo akhona phana ngokushadisa umakoti nezidwala, izidalo zalapha ekhaya, hathi kuphela umkakhe kodwa nangaphezulu emuva ngale, ngoba kuvamile ukuthi amadoda ayaphuma ayosela, ayodinga umsebenzi, ayofuna ukuthi asebenzele ikhaya. So omama yibo abasala begcine imizi esikhathini esiningi, yibo abasala vele begcine imizi esikhathini esiningi. Ngakho yonke inqubo yalapha ekhaya, ukuzalwa kwabantwana bekhuliswa, kwakusiba sezandleni zabo mama. So lo mama mayenganasisambulo, engayamukelwanga lapha ekhaya, akazi ukuthola yonke imfihlo lapha ekhaya ukuthi kumele ikhaya leli alenzeni. Engavela thelwe nje ngenyongo, sezavulelwa isifuba salapha ekhaya ukuthi hayi lapha ekhaya mangabe uhleli uyebona mhlawumbe kuqhamuka ijuba elithile, mbe kuqhamuka ingqungqulu ifika ihlala laphana, hayi abadala balapha ekhaya bazibonisa ngale ndlela. So kwakusithi kungayenzeka leyo nto leyo futhi, umakoti uza ke ahlale engadli amasi alapha ekhaya, ahlale kwesikhathi engadli ezangaphakathi makuhlatshiwe ezalapha ekhaya, ahlale engadli inkukhu iyakhona lapha ekhaya. Esafunda usiko, esahlanganiswa lezidalwa. Zakhumbuka ukuthi indoda inomthuso walapha ekhaya okhulunyelwayo. So umakoti maye ngabe vele gagamela amasi ayenkomo ezathuswa ngenye indlela yena engakayaziwe emsamo ngale, funa ewone umthuso walapha ekhaya, kumbe lo mthuso umbangela okunye ukugula ongake mhlawumbe akwelaphe kalula. So iprocess naleyana ukuthelwa ngenyongo azaze ayanyukele kupheleliswe,
uzafika isikhathi sokukhulula ke ukuthi hayi lapha ekhaya usungayenza ukuthi, lapha ekhaya usungadla ukuthi, lapha ekhaya usungadla ukuthi. So into ejule kakhulu bazonilekelela oza ukuthi makusiya phambili sebechaza ukuthi kungani kwase kufika isikhathi sokuthi umakoti sokumele ahambe ngoba ubaba sedlule emhlabeni, kungani kwakusiba nzima ukuthi umthola eyogana kwenye indawo kumba decide bona ukuthi bayahlukana, kungani kusiba nzima futhi ukuthi ayogana kwenye indawo. Indaba yayilele kuphi enyongweni ukuthi usembethe izithunywa ezintsha ezingasizolezana asuka lazo kubo, wakhutshwa ngale muva umama wanikeza inkomo, wakhululwa nezidalwa zangale zamkhulula ezakubo. So usembethe izithunywa ezintsha ezakusibanda ngapha ezingayisimi mina umkhwenyana wakhe. Mina ngumkhwenyana ngoba ngameshela, kodwa yena uvele nje uvunywe ngabadala bamnika zonke intambo. Angibambe lapho kwamanje. Yeah, ijulile le ndaba, ijulile indaba yesintu. Siyabonga kakhulu Mdawini. Dadewethu akuxolisa ukuthi laphana sikumisile usakhuluma. Ma ungaqhubeka nawe uchaza okuchazayo laphana. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ithuba, ngiyabonga kubafowethu lapha sebechazile, bayichaze ngendlela bayilandelela ngendlela eyiyo. Mina ngithanda ukuthi maybe ngibheke eyinye into esivame ukuthi siyenze eyibungozi nxa ngizathi sengiqhubeka siyaphambili, efana nokuthi mase ngimtholile nangu lapha umuntu wami sengimtholile uNdlovini sethe hayi nangu asahambanga njengoba manje sesiphila ngendlela esiphila ngayo, sasesiseqake umgomo wethu salandela sayenza lokho esikwenzayo, then sembona ukuthi mina sengizithwele sengisithi nxa lapha imali yokuhlawula inhlawulo abazombizayo niyabe sinengi, sengihamba sengisiyachaya isivumelano lo anti esesithi hayi asoze sibatshele ukuthi sokulomonakalo, asivele sisheshe vele sithi nangu umkhwenyana bathathe nangu umkhwenyana bambizela, hayi umkhwenyana ubizelwa ngendlela ebizela ngakhona, inhlawulo liyana kayisabizelwa. Into esuka ibe khona esimoshakele khona laphana yikuthi nxa uma engakalotsholwa inhlawulo iyabe sifuneka ngenxa ukuthi umntwana lowana kasomntwana walapho ayakhona. Nxa eselotsholwa kuyikuthi vele sokulalokhu kungakhulunywanga umntwana engahlawulwanga, sokufakela umntwana ingozi okuzoba ingozi vele phambili. Uthola ukuthi sometimes athola abantwana kwesikhathi thola abantwana zokuthiwa khona umntwana lo isibongo sakhe sokungathi umakoti uphume kanjani ngoba vele uselele komalume, ngoba umntwana oqala ukubizwa ngokuthi ngumntwana wakoNdlovu lapho uyabe usuganwe khona kuyabe sokulotsholwe wakhipha inyongo. Nxa ukuthi kade kuvele kwakonakala wakhuluma kwahlawulwa kwavela kwenziwa ngendlela. So khona kukhana ngezinye izinto ukuthi kuyamele ukuthi abantu sinjani nxa sikhuluma ngakho sikulandisa ukuthi akumelanga vele ukufihla vele kuyingozi, ngoba lakunye ukuthi lokho kulokwenza ukuthi hayi manje sebetshadile nxa lapha sikhuluma ngomtshado wesintu ngokuphelela, kuyatholakala ukuthi abuye uNdlovu sefike wakhipha kithi sokuphelile, next time sesibuyela eGoli lapho esihlala khona, sesihlala sonke sengingumisisi, angikafika ngaziswa emagcekeni akibo, kanyika lokhuzi akukakhutshwa lutho langale, lami senihle ngathabathi isibongo somuntu athi hayi mina sengingumisisi bani. Khona lokhuyana yindlela ephuma eceleni eyingozi futhi yokwenza izinto. Kuyamele ukuthi into iyenziwe ize yefika khona lapho njengoba bebala kuzuke efika esigcineni kokuthi umuntu uthelwa ngenyongo anjani ahloniphe, njengokuthi futhi siyatsho ukuthi umuntu ubethathelwa abakili ukuthi imuli bekungenzela ukuthi khona sebesiyasebenzisa umakoti ukuthi njengoba sebuyile lapha sesizothuma lapha sithino anti bakhwele bazehlele. Lwana umuntu uyahlonitshwa ngoba lwana umuntu mayesiza egumeni akahambi eyedwa, uyabuya uza labantu ahamba nabo. Njengoba sikwazi ukuthi ngokwemvelo imvelo idinga eyinye into engela majinzayo ukuthi ize layo ikhule iye phambili. Yikho kungakho engeke umfowabo athathe udadewabo ngoba kuzoba lokuxabana ungabi lokunye ongekho. So ukuza komuntu lwana uza
ezokhulisa leso sizwe ngoba ngumuntu ohamba, but uhamba labantu abahamba layo. So umntwana uyabe ezohlonitshwa, kabuyi nje kuthiwe hayi lo ubuye ezilengisela izandla kalalutho ngoba uhamba la yibo uhamba lenhlanhla yakhe. So kweminye imhlobo uthola ukuthi uyakuthola usuthiwa khona abantu kuletha umakoti, abantu bamhlukumeza lona umakoti kwabanjani. Utholakala ukuthi sokusiba lenkinga ekhaya mebhe abanye abantu abasathi ngoba bayatsho ukuthi siliphile isipho la sihlukumeza sokuba lenkinga ezinjalo. So ngezinye izinto nje ukuthi nxa sikhuluma sabe sifuna ukuthi siphenge ukuthinta ukuthi kulezinto esizenzayo nje ukuthi ubathobela ade khuluma ukuthi kuleminye imikhuba emibi esuka ifike ingcolise into yethu enhle elula, futhi nxa silandela ngendlela ebukekayo ezosenza ukuthi sihambe siqhubekele phambili lathi sime siziqhenye ngobuzwe bethu lokwakha kwethu imizi. And enye into ngenxa ukuthi kade sithi bekulotshola abantu behlangene nxa bona bexabana ngoba ngekwesintu njengoba lapha ade khulumile uLokhuzana uMdawini, akula into lesibiza ukuthi isahlukaniso, i-divorce. Bekungiyela nothi ukuthi ngoba umuntu nxa sokufisa ukusala ukuthi baqhubeke asingeke sesitha abantu bengadivorce, kodwa ngokwesintu bekungiyela i-divorce ngoba imuli ibisiba yibo laba abantu ababa bekuthi nxa kulenkinga behlale phansi, imuli yakonkosikazi lemuli yalapha behlale beleluleke ngezeluleko ngothando ukuthi umuzi mawuqhubeke uye phambili, umuzi uyahlonitshwa kanjalo ngoba bekungiyela ukuthi uzosuka uhambe. That's why kunzima ukuthi ngesintu nxa usuthelwe ngenyongo ukuthi mphumile mina kithi lapha komoyo sengikwelinye sengisemzini wakondlovu, abakithi nxa mphuma lapha nje bakuthatha bekuvayise, hayi nangu umntwana sethola umuzi wakhe, hambanini lo mntwana limakhele kwenziwe konke inkulumo abazikhulumayo, usehamba sengihambile. Senzela ukuthi kusasa mase lingasalisele libuza ukuthi abantu uFifi wayakuphi emagumeni akulezi insuku asimboni, kanti mina sengahamba ngakwenda. So sengiphumile ngahamba, nxa sengifika ngale sengingwangale ngokugcweleyo, ukuthi angisekho le emuva, sengihlele lapha, sengingumuntu walapha, sengiyamukeleke, sengingumakoti walapha ekhaya laleli guma. So ngingavela ngithelwe ngesintu ngenyongo ngokwesintu, noma mina manje ngingasuka ngithi manje sengisiyathathwa kwenye indawo kumbe kukobani lapha engiyakhona ngesintu. Abantwana noma ngase ngibazala abantwana bakaNkomo, nxa kade ngidlotsholo kwendlovu, uNkomo abantwana abana babi ngabakoNkomo, bayala bengabakoNdlovu ngoba ngesintu mina vele ngingwakondlovu, angeke ngiphinde futhi ngiyethelwa inyongo kwenye indawo. Yabo, so that's why umtshado kumele ukuthi nxa abantu bezothi behamba kiwo kube lesikhathi ukuthi bayahlaliswa batshelwe, kumele liphathane kahle, lithandane ngoba kumele liphilisane lonke lize lehlukaniswe yikufa. So ukuze nxa sengisithi sengimkhethile lo muntu, kumele ngibekwazi ukuthi ngumuntu esingathi nxa sixabana sakwazi ukuxolelana siyakha imuli yethu, ngoba vele abantu akusoze kuhlala ukuthi kuzohlala kumnandi kuyi-honeymoon, siyadlula lesiyana isikhathi. Kodwa lanxa kunjalo bakhona imuli, bakhona o-anti, bakhona obani abazobe benjani besisekela. Kodwa into esikhona manje ukuthi sokusiba lo mhawu, umuntu kafuna umntaka mfowabo ayende, umntaka abani kasafuna ukuthi ayende. So lanxa sengitshaya mina lapha engikhona kumbe sengilenkinga siyalanda u-anti, vele uyahlekela eceleni kafuni. Yabona, so yikho kade sikhuluma phansi ukuthi imuli ukuqhakaza kwakho ezi umuntu. Sincade sikhuluma ngesiko ukuthi uphuma emulini ehlangeneyo, emulini ezokuncedisa ukukhula kwakho, uqhakaze uzuye kwakha umuzi wakho, behlala futhi bekusekela ekukhuleni, ngoba lanxa usukhulile uyabulokhu usadinga usizo lokuthi likusekele. Kodwa vele nxa kuyikuthi lapha esiphuma khona thina kulezi inkinga, imtshado yikho manje ilenkinga. Angeke ngitshela umntaka anti wami ngoba futhi sengihambe ngale bangitshela siyazi bathi vele u-anti wakho nguye vele wenza ukuthi lixabane lapha ekhaya. Yabona, so izinto ezinjalo izinto kumele ukuthi sizilungise. Yikho mina ngikhuluma kakhulu ukuthi emakhaya lapha kungalunga imsamo, kulunge imizi, kulunge ukuthi ekhaya lapha imizi ime kahle. Lanxa sesiyakwendisa kosibanda, vele lapha umuzi umi kahle, kosibanda kumi kahle, kulula ukuthi umuzi lo thina sithi kumele uhlale uze abantu bahlukane ukufa ukuthi uyephila. Kodwa ngendlela ungakhona manje ukunzima, ngoba lanxa usuhlangana lenkinga sokumele ukuthi senihlalelwa ukuthi njengoba ngathelwa inyongo kuthiwa vele ngingasuki, lanxa umuntu sengihlukumeza ngoba angila lapha engihamba khona ngenjani ngiyecebela.
kodwa ngivele unkosikazi bengekazi ahlukunyezwe ngoba abadala bebekwazi ukuthi nxa lwana umuntu ehlukumeza mina uhlukumeza izidalwa ezihamba lami, izidalwa ezithe khona silipha umntanethu ukuthi abuye azokhulisa imuli yakini ekuzamela limhloniphi. So bayamkhuza umntana ukuthi asifuni ukuthi usidonsele amanzi ngomsela, asifuni ukuthi usivusele imnyama lapha ekhaya, asifuni ukuthi uzogcine sokusiba lezinto ezinje. Lungisa ungaphathi njalo umntwana, lo muntu ngwala. Yabona, so umtshado ukuze uhambe ngesintu, imuli mele iphile, imuli yakimi lapha mina enzalwa khona lemuli yakojaha lapha engiyakhona kufanele kube ngabantu abaphilayo, abamileyo and abalokuhlonipha isiko, ukuze ukuthi lo mtshado ukuthi size sihlale sonke singagcini sesihleze emtshadweni sihlukumezana kodwa sokuyikuthi sengigcinwe inyongo leyo akuyabe kungasahambi kahle. Hayi, siyabonga kakhulu. Mrs. Nkala, I don't know whether ungakwazi ukukhuluma noma upopayi wakho lokho ekuthwalisa amagabha avuza. Right. Into engiyithandayo ukuthi njengoba nje ukuthi siqonde sigcwalisise phezulu kwakho ilaphayana umntawini akhuluma ngokuthi inkomo kamama isuka ihambela ehlangothini lokuthi umama nguye okhulise kahle umntwana, into ezifana nalapho. Bengifisa nje ukuthi singani siyayisondeza eduze ukuthi umkhulisa kukuphi umama kuze kugqame kube nenkomo kamama phela nayo baba umkhulisile, ingane ikhuliswe ekhaya, ikhuliswa ngabantu bonke. Sho ukuthi nje makuyindaba yokukhulisa nobaba naye angaba neyakhe inkomo nomalume la abe neyakhe inkomo, into efana nalokho. Kodwa umama nguye osuke athwala impilo isikhathi sokuthi umntwana azalwe. Impilo yomuntu ayiqali mhlazana ezalwa efika emhlabeni kuthiwa usezelwe namhlanje. Ngekhathi ehamba amabanga awahambayo engaphakathi iqonde kakhulu. Endabeni yenyongo, inyongo ukuthi ibe lula ukuthi indaba yenyongo umuntu ayizwisise ngesilungu njengoba singayithatha siyifanise nering. Yayibona iring yomtshado. Ngokomtshado wesintu uma umuntu esethelwe ngenyongo esahamba amabanga wonke lawa ukuthi kuyafika, awukho umcimbi ophinde ubuye wenzakale ngale ngomcimbi wokuthi sekuze kwafika ezigabeni zokuthi kuyenzakala indaba yokuthi uyaqhutshwa umakoti, uyahamba uya lapho aganele khona, uyathelwa ke ngenyongo. Mase kulapho awusekho omunye umcimbi omeja obuye wenzakala, ngoba lona yiwona mcimbi oyisivalo, yiwona mcimbi ofana nering njengoba ngifanise nering. Uma umuntu esegqoke iring leyi iba yisikhumbuzo esiwunaphakade kuye ukuthi unkosikazi oshadile noma ngowesilisa oshadile. So inyongo ithi ayibe nesisindo esidlula lapho, ngoba inyongo ithinta futhi ngokomoya. Ngicabanga ukuthi umndawini ngokomoya uhambe kakhulu. Angifuni ukuthi ngichithe isikhathi ngilandelela into evele sichaziwe. Esigabeni somoya inyongo ihlanganisa uFifi uchaza indaba yokuthi umuntu ozayo akabuyi enguyena nje yedwa, uyeza kodwa ulahamba lapho. So esigabeni senyongo laba abahamba nalo ofikayo bafika bahlanganiswe nalaba balapha egumeni. Mase behlangeneke sokunokwakheka komuzi, sekunenqubekela phambili. So inyongo iqhakatheke ngapha kithi enyameni ngoba kunento ethiwa yisanyongwana, mhlawumbe singazange sixoxe ngayo kodwa angithi inamathele khona phela endabeni yenyongo. Uma lo wethu esehambile waya lapha yakhona usanyongwana ngoba uyahamba afika ahlala isikhathi aphinda abuye. Uma usanyongwana sebuyela emuva uyahamba nayo inyongo, bayambophela noma kusesandleni kanje ukuthi awuyele nayo emuva iyofika ibe ubufakazi bokuthi lo mcimbi noma lo mkhuba wenyongo wenzakele wadluliswa wapheleliswa. So mase sifike lapho ukushada nokushadiselana ngendlela yesintu ngibone ngathi kuyabe sekuphelelisiwe. Mase indaba isilungiswe enyameni, abantu bagcwaliseka enyameni bathola lokho abakufisayo nezibizo zonke lezi ezibiziwe kwenziwa konke lokho, kanti nakuleli banga lomoya nalo lalungiseleka kwalunga kwaba kuhle. Imvamisa imshado yabantu abenzile isiko ngempela lapheleliswa ayivamanga nje ukuqhawuka uthiwe namhlanje bathi abasathandana. Ebantwini abalandele isintu sapheleliswa khona lokhu umndawini futhi akade ukuchaza
ukuthi uma omunye sephuma endleleni noma sokunokuxabana noma sokungazwani noma sekunothuli thizeni oluvukileyo, abasemfihlakalweni bayakwazi ukuthi bahambe bayilungise lento, bayiqoqe. Bangafika ngephupho, bangafika ngasizathu thizeni, bangafika ngandlela thizeni, kodwa indlela yokuthi inkinga ilungiswe iba khona emshadweni wabantu abahlanganise imizi yombili, kwaze kwahlanganiswa futhi nezithunywa noma izinyanya noma imfihlakalo yamaguma womabili. Akuvamanga nje ukuthi labo bantu babonane sebezindwangu la ekhaya, kanti nemizi yombili nxa kuhambe kahle, kungela kukhalalelana, kungela kulwisana, kungelani, uma izingane sezinenkinga siyakwazi ukuthi sihlale phansi sikhulumisane, sixazulule inkinga yezingane, nazo inkinga ziboniswe. Uma kwenzeka ziboniseka, impilo yakwazi ukuthi iqhubeke iye phambili. So ngicabanga ukuthi umshado wesintu yonke le ndlela ebichazwa ngozakwethu kubalulekile kakhulu, okokuthi noma ufuna lo omhlophe lo usungasala sukwenza kube mnandi, kube umcimbi, kukholiswa, kodwa lo owesintu unendlela yokwakhela, noma ngithi ngegama lesilungu ukuprotector lo muzi omutsha owakhiwayo, lo mshado omutsha oba khona. Umshado wesintu unaleyo nto, ikakhulukazi ma isiko sililandela, okuyilapho isikhalo sesiko, ngoba ungananzelela abantu sebagcina leli isiko lokulobolisa kuphela kuyo yonke lento. Lezi ezinye izinto sebengazenza bengazenzanga, kodwa leli lokubiza izibizo baseselalo, makuthiwa sekunento enjalo bayabizelana bayenza into enjalo, kodwa yonke lento ixhumene, isuka le emuva. So uma ilandelwe ngendlela, imfihlakalo yayo ukuthi iyakwazi ukubagcina abantu abasemshadweni, iyakwazi ukugcina lo muzi, njengoba kushiwo ukuthi umakoti uma engena ekhaya, noma ngisebenzisa igama lokuthi umalokazana uma engena lapha egumeni uzokwakha, njengoba mhlazana eshelwa kwathiwa ntombazana qoma ngoba sengifuna ukuyokwakha emagcekeni abobaba omkhulu, sengifuna ukuyokwakha umuzi kababa. So ukufika kwakhe esizokwakha la, kumele abe ngumuntu one protection noma ukhuseleko thizeni oluzokwenza ukuthi abe kulawo mandla ukuthi akhe, ngoba siyazi ukuthi ukwakha umuzi akuyona into elula nje. So uma unosekelo, uma unokhuselo enyameni nasemoyeni, lento elizama ukuthi liyenze, nginesiqiniseko sokuthi isingaphumelela idlondloba liye phambili. Hayi, uyichaza kuhle kakhulu, kodwa ke uma sesifika kulesi sigaba sokuthi laba babili akade bethandana kakhulu noma bathandana kakhulu sokufika ukuthi sebechayana ngamabhodo, kuhlukaniswa kanjani uma umuntu wathelwa ngenyongo? I think ukuthi khona lapho ikwesibuyela khona kade ekhuluma ngakho sisimanje ukuthi umchado olemuli ezimbili phakathi unzima, ngoba lifana lokuthi lilama counselors are free, ama marriage counselors are free. Nxa kusiba lenkinga, mina nxa ukuthi hayi lapha umuntu kasamphathi kahle, hayi anti lapha ngile problem kunje kwabakazi la uyakwazi bekule dombo kulani ba kule ndlela zokuthi indlela zangikhona abantu bekhuzwe, ngoba vele bayatsho labadala ukuthi induka akawiwakhe umuzi. So akula muzi olesintu esipheleleyo abakwazi ngendlela yokugana, abavumela ukuthi umntanabo aphathe omunye umuntu ngendlela engayisiyo. Nxa behambe indlela yonke baze bayafika khokho esintwini ngendlela epheleleyo, babe bekwazi ukuthi umuntu lo mase simthele ngenyongo, nxa simhlukumeza ayisikho ukuthi khona thina inkinga ikithi kuphela, kodwa baziphehlela amanzi amnyama bona ezumsamo wakibo ngoba sebehlukumeza umdeni womunye umuntu. And noma sisitsho njalo ukuthi akula kwahlukanisana ngesintu, kasitsho ukuthi abantu kabahlale elokhuzenini emchadweni naleyi kuze kube naphakathi nxa umuntu ukuthi uphakathi kokuhlukunyezwa, ngoba manje siyakwazi kulokuhlukumezana emchadweni kulani, kodwa indlela okwakwenziwe ngesiko lesintu ukuthi abantu bahlale bonke bethandana, hayi behlukumezana. Hayi, kuyezwakala kakhulu. Baba Thobela, ngazi noma ukhona uma kukhona obufisa ukuthi ukugcwalise. Siyeza ukukhuluma ngayo le ndaba ezehlukaniswa nani ekuthini ayikho into engala solution. Kusho ukuthi kuba khona mkhuba leyo noma mhlambe isintu thizeni esisuke senziwe khona lapho kulelo uma ngabe sokufika ekugcineni ukuthi bahlulene. Angithi nxa behlulene laba abadala baze bakubona behlukene
kwesinye isikhathi ekudala kwakukwenzeka ukuthi mhlawumbe umakoti akhululwe abuyele ngakibo. Abanye bethi memkhulula uma ngabe ezele waze wafika ekuthini uzele ngempela noma uzele ingane yodwa uzele waphiwa izingane ekhaya. Kungenzeka noma ephume ebuyele siyohlala ngakibo ugcina suba leyo nkulumo ethi umakoti buyela uya ngakini kodwa yazi nawe ukuthi ungumama wala ekhaya. Sikhumbule ukuthi uma umuntu esethole ngenyongo ngiyaye ngithi uma ngifundisa intsha ngithi uqala uyi-princess uzalwa. Okusho ukuthi uyakhula uzofika ekuthini khona uzuyogcotshwa ukuba indlovukazi ngoba ayikho inkosi kungekho nkosi, ayikho inkosi kungekho nkosikazi, ayikho inkosikazi kungekho nkosi. So kusho ukuthi ngelinye ilanga vele noma ubaba wakho ehlele ethi kuwe my princess, kusho ukuthi khona be someone is a queen at some point. Angithi? So uma ezogcotshwa lona umuntu ugcotshwani uma egcotshwa lapha esethelwa ngenyongo kusho ukuthi uzofunda usenikezwa amandla okwazi imfihlo yala ekhaya. Sejika asesiba usuke kube no just kuba ngumakoti ujika abe ngumama wakuleli khaya, asuke kube nomama ekhaya abe ngugogo wakuleli khaya. Okusho ukuthi into zonke uma kuthiwa hambani kugogo wena ozala uyihlo kusho wena obuye wazothelwa nangenyongo kuleli gogo. Noma ngaze kwenzeka ukuthi uyaphuma kwesikhathi beze bemtshela ukuthi ayihamba kodwa wazi ukuthi umuzi lo ngowakho noma lo owesilisa elihlulene engamthatha omunye unkosikazi noma agcine ehlulekile kumthatha noma kwenzeka ukuthi lihlukane kuphela ngezindawo kodwa kuyothi ufika la okuphelela khona indlela esisho khona ukuthi umuntu sokuhlukene inyama nomphefumulo. Uthola ukuthi uyabizwa lona umuntu ngeke aze alahle omunye wakhe ngekho yena uzobuya azohlala ematrasini abe nguye nomzilelayo abe ngumkhalelayo. Kuhlonishwa lokho ukuthi lo muntu ungumama wala ekhaya uyinto yonke kahle kahle. Imfihlo yala ekhaya futhi uyayazi nezinyoka zala ekhaya seziyamazi. Zimazi hayi ukuthi ziyamfanisa ke yena umuntu omzini senguyena umnikazi womuzi wakuleli khaya. Kwenzekile nje ukuthi labantu bobabili bahlukana. So kuyenzeka ke lapho ngaphandle ke uma kuthiwa hayi bagcina sebemkhulula ngoba mhlawumbe kube khona okwenzakele esasemncane kwagcina sokukhoza ukuthi hayi ngempela bamkhulula. Yena leyo nyongo basuke beyazi bona ukuthi bayikhulumele bathi kukhona iprocess or iprocedure abagcina beyenzile bamkhulula umuntu akusiko ukuthi ubotshelwe. Cha, abantu abangayizwa kabi into elungiswe ngabantu lingakhohlwa ukuthi yizwi elakhaya. Inyongo nje mayisisike esibindini sihlaba nje ngekhisimusi ayinankinga inyongo siyayikhipha siqede sidla isibindi. Angithi? Kodwa singayikhulumela inyongo singayikhulumela kusho ukuthi amandla asekuthini sikhulume sathini phezu kwale nyongo. So nangomhlaka kuthiwa kunokunye osokudingeka ukuthi akukhulume kusho ukuthi amandla loke yikithi futhi ukuthi siyakwazi ukubambana njengomndeni sikhulume lokho esifanele sikukhulume kukhululwane hayi ukuthi futhi ukhululwane ukuthi mhla kuhlanganwa khona umunye ujampela ngalowo mgwaqo. Ungamangala uzothola ukuthi usizo sesiyogcina siyolithola kibo kamakoti ngelinanga ikhuba selishona la ekhaya. Hayi kuhle kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngicela Okay, yeah. ngicela ukulekelela lapho obekukhuluma khona uThobela ukuthi njengoba ububuza ukuthi sekungathi sekucatshenwe nje kusuka lapho kusuka kuyiwe ngathi mase kuyiwa phambili. Esikhathini esiningi abantu bakhala ngokuthi ngashada ngathelwa ngenyongo umshado waqhawuka la uqhawuke khona noma ngashonelwa umnyeni ngadlulela phambili izinto zahambi bese kuba izinkulumo nje zonke lezi ezisuka zilandele lapho. Inkinga ezala lokho yile ukuthi uma ungashadela noma ungaganela lapho oganele khona ngithi sithi kuhlanganiswa imindeni emibili kuhlanganiswa amaguma amabili. Amaguma lawa amabili aba nesivumelwano somshado phezu kwalezi ngane ezimbili ezifuna ukushada. So uma lezi ngane zihlangabezana nenkinga, inkinga ebambekayo, inkinga ezwakalayo impela ebonakalayo naphakathi kweguma ukuthi hayi ingane sezihambe zashayisa. Indlela yokuthi bakhululwe lo omnye abuyele emva nalo omnye aphinda zame lapha azaphinda zame khona ngaleso sikhathi
ikhona njengoba uThobele sisho ukuthi into eyakhiwe ngabantu bayakwazi njalo ukubuya bayidilize. Into eba inkinga kakhulu ukuthi uthi mawusuhambile lapho uhambele khona kwaba nalomcimbi wenyongo wahlala khona uthola ukuthi maybe lihlala ngokungazwani, lihlala ngokungahloniphani, ngokungaphathani kuhle phakathi kweguma. Lawe mzukwane usuphuma sekuyikuphuma ngeyakho indlela uthwele amasakana akho uphuma kanje kuphuma kunalowo moya. So uma kuyukuthi njengoba lamaguma amabili siyasho ukuthi uma kuba nenkinga ayahlala phansi abonisane ngenkinga esivelela abantwana. Uma kukuhle konke, uma nawe makoti ufike emzini waziphatha waba ngomunye weingane zalapho wagobisa ikhanda nawe wazithoba, nabo abalapha ekhaya bakwamukela bakuphatha njengeingane yalapha ekhaya bangakuphathi ngandlela thizeni engenhle. Ukuthi makufika inkinga kukhulunyiswane kulungiswa. Kodwa uma le mizi emibili ingangaboni ngaso linye noma ingahambisani noma ingahambelani, yena umakoti ngokuphuma kwakhe la ekhaya mhla esephuma nje seqetha ngelaphana sokuyizimpi, yikho lokho kwenza ukuthi indaba yabo ingasalungiseki. Ngoba indaba lokuthi ilungiseke kufuneka imindeni yomibili ihlale phansi. Uma ingathelelana imanzi lemindeni emibili so abazi ukubona ngaso linye. Njalo umakoti ukuze akhululwe kulento eyisifungo noma eyisivumelwano eyenzeka, kumele ukuthi umndeni wakubo nomndeni wala ahambe khona kube khona kwenziwe into thizene eyisivumelwano yokuthi ngoba nabo lekhaya angithi kuke kwakhulunywa lapha phakathi kusakhulunywa iprocess le ukuthi kuyafika lapho le ntombazane ekhitshwa khona ngesiko, ingaphuma ezibayeni, ingaphuma esangweni, ingaphuma idabula ngemva kwemizi, ingaphuma kanjani kusiya ngosiko lolapha ekhaya. So uma sibuya ngithi lapha nithe iphuma kwathi umngani wayo kawusekho, kusho ukuthi indawo yakhe kayisekho. So uma sebuya kumele ukuthi kube nalowo moya ukusebenzisana phakathi kwabo bobabili imizi emibili, ukuze nalabo babehambe emsamo wabo bathi umganu okaFifi la ekhaya siselawo bahambe bayobika ukuthi bandla loya muntu obephumile wahamba usephinde wabuya umgani wakhe sesiucela futhi emsamo ukuthi uphinde ube njani ube khona, kube nokwamukeleka kwakhe ngapha, kube nokuphuma kwakhe ngale futhi ngendlela enjani ehlambulukileyo lelungileyo. Umuntu onjalo uyakwazi aqhubeke ayiphambili. Of course ubudlelwano bungangaqhamuki because of leyo nto, baphinda baqhubeke bakhulumisane baphilisane kahle njengoba besho uThobela ukuthi maybe usizo ngelinye ilanga sewungaphinda uyolithola kubona labana abantu ngandlela thizeni. Kodwa okunzima kuboza kwethu la ngaphandle okwenza ukuthi uzobe ekhuluma ngokuthi mina ngathelwa ngenyongo izinto zami azisahambi kahle sengiyabonela obaba uhambi kumbe ngiyabonela omama uhambi, yikuthi isiphetho indlela okuphela ngayo akupheli kahle ngoba nawe awuphonga ubuyele emuva. Kumele uyamukelwe ngale njengomuntu owakhitshwayo uphinde ubikwe, babike ngendlela ababika ngayo mhla uhamba emuva lapho okusuke khona esubuyela futhi ngaphansi kwe-umbrella ye-protection levele obungaphansi kwayo, okusemuva sekuphindele emuva sukwazi ukuthi uqale phansi impilo uqhubeke usiya phambili. Yikho bengifuna ukuthi ngikugcwalisise ukuthi inkinga esidibana nazo yikuthi isiphetho semtshado yethu asibi sihle, either ngendlela lo ngumalukazana ofike phakathi kweguma waziphatha ngakhona, uthola ukuthi umalukazana senza izinto ezinye nje eseziqamula inhliziyo zabantu, abantu sebembona ngenye indlela, noma umalukazana afike alunge bantu azithobe azame ngamandla wonke ukuthi awakhe umuzi kodwa kube nezingqinamba abhekana nazo phakathi kweguma ezenza ukuthi kube nzima. Labo bantu bathi mase befika ethubeni lokuthi sebesehlukana behlukane ngempi. Abantu abehlukana ngempi abakwazi ukuyaguqa futhi balungiselana izinto kahle. Ngesinye isikhathi kuba yipoint esetshenziswa yilabo abanye ukuthi kube umkhonto abakubambele wona ukuthi okay makahambeke uzozibona nawe uma usihamba futhi uhamba ngaleyo nhliziyo ukuthi ngiyahamba nabo bazozibona. So into yakhona ayipheli kahle, kodwa uma kuphela kahle kuyahlala phansi kulungiselwane ngendlela yakhona, wamukelwe emuva lapho osuke khona, uphume lapho kusungene khona, impilo yazo iqhubeke phambili. Hayi shuko somile ngempela ke siyabonga kakhulu. Angibonge ithimba lesithuka somile lana kuMathebeleni Broadcasting Corporation. Ngingafisa kakhulu ukuthi sixoxe kuze kuse, kodwa ke hayi sokufike ithuba lokuthi ngicela ukuthi linikeze okubizwa kuthiwa ngama closing remarks. Ngizoqala ngobaba uMntakweni ukuthi nikeze amagama akhe wokugcina
Baba Mtawini. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Hey, sengifundela ukukhulu lami khona lapha, sifunda nsuku zonke. Engifunde kakhulu. Siyabonga ukuthi sibe khona lapha, singasho ukuthi mhlawumbe sazi kangcono, kodwa ukucobelana ngolwazi njalo kuyisifiso sokuthi sivuse amaziko lawa ade eke athunqa intuthu ngaphambilini. Sibe futhi siuphembe umlilo lo ubuyuvuseleleke. Engingakutsho futhi engakugcizelele. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, sibongile kakhulu Mtawini. Dadewethu. Siyabonga kakhulu ithuba ku MBC ukuthi sibe lethuba lokuthi sixoxisane ngendaba esithanda kakhulu silethimba lesithuka somile. Siyabonga kakhulu. Baba Thobela, amagama akho okugcina baba okuvala. Siyabonga kakhulu baba ukusinika ithuba lokuthi sizoxoxisana. Esicelayo nje engingakusho ukuthi hayi azibuyele emasikweni nazo sizwe esingenalo isiko sifile. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Mrs. Nkana, amagama akho okuvala. Ngiyabonga ithuba. Amagama ami okuvala ngizoqala la. Ngithi mina isinto siyadingeka. Isiko lethu liyadingeka. Kanti isiko lethu uma kungaba lendlela yokuvuselela ulimi, kuzaba nendlela yokuvuselela isiko, kube nendlela yokuthi sixhumane nokuhle okusesikweni lethu okusiphilisayo. Kube nendlela futhi yokuthi sithole ukuhlakanipha kokuthi sazi lokho kuyingozi nokubi sibaleke kukho. Ngiyabonga. Hayi, asibonge kakhulu, asibonge kakhulu. Bakwethu lizwile uhlelo oluhle kakhulu isishuka ngithi ithimba lesishuka somile. Yabona besiphakela ulwazi olunzulu kakhulu. Esithemba ukuthi abantu bazosizakala kakhulu ngalolu lwazi. Kungaba into enhle kakhulu ukuthi kuhambe kubuye kuvuselelwe amasiko ethu. Zibuye emasisweni. Please subscribe, like and share to never miss our updates.